Koncert zajednicki organizovali Opština Žabelj, Osnovna škola Jovan Jovanović Zmajzo z Đurđova, Mesna zajednica Đurđov i Domašnje kulturno-umetnickie društvo Taras Ševčenko, jak i Združenje Srpsko-Rusijsko-Bilorusijskoho prijateljstva, edukativni prosvitno-kulturni centar Rusofil Novi Sad, jak glavni organizator. Oni už 12 roky nastupajú po Srbiji i ja veci raz patril ich nastupí i dožil rusijsku skazku, tam i veľké žadanie bolo preniesť tú skazku práve tu do Đurđova. Žadal som zaprovádzať sotrudníctvo medzi Đurđovom, opštinu Žabelj i domašnjim kult Taras Ševčenko, čiji členi nastupali na Vseslavijanskih dňoch kultúry na sajme knjižkog toho roku i pristaviliše s fantastičnima choreografijami. Osnova, že bi še širelo kulturne sotrudníctvo Rusiji i Srbiji, na čim i robi naše združenje. My máme kolo 100 členov, od 5 po 25 roky, ale oni i poznejšie ostávajú u ansamblu. Pestujeme ljem narodni tanci, nie ljem z Rusiji, ale i z našich sojuznih republikov, napríklad kalmícky i avarski ženský tanec. Neškajší účastníky majú od 9 po 24 roky a predstavíme še so 13 tancami. Bar nam milo, že sme dneška tu i nazdávame še, že vám prenešeme našu pozitívnu energiju. Domašnja publika s mocným aplauzom vyprovadzala energičný i nekaždodňový nástup hostujúceho ansambla.